「
Huble yapi baro sa sisimbiang nakakasi film recaps. Nikwa man penpau ya kajing sungu yapi baro kibala ai ya kajing tersyai nakabenta kani ke channel jongi. Tu uble kurku pedo yapi baro. Dia menta ini kereno syapang kani ke film ke bekerteng HK. Hausnem arajar khatpra. Awai ke kentai ke bekerteng kan naina. Kabadon ya kajingpang ke beper bha hakaba ke klik jongka kaju ki bat ke sentul jongka pat kaju penmik surhi klem jingle maka hakawai ke sngi kala lecture ke interview hakawai ke school namar baka kwa banlong ke nong hikai bat penyarap liki kena u principal jong kata ke school ulai ro ya ka namar baka piang bha ke kerdan uli bat ulara ru ban ai ya kata ke kam ha ke naina tangba ha kata ke por ke klik jongka naina ke ki hi kumta ulayo i ya kani bat ulayo jingtip naka baka don ya ke jingpang ke baka ta ya ke jabing jongka di ula ong ya ka ba umla ban ai ya ke kam menta bat bikin sa pentip ya ka di anda kalau lot ban late no uway na kinong hikai ula ong ya ka bakan sa shem jenja bha ban yo kam long hikai namar ke jingpang jongka kumta ula ai jingmut ya ka baka wat no da ka way ka kam kanang baka por jongka kan mun len kanaina ai khublei ya jing ai jingmut jongun bat kal omru makan num kenram din ka lele kat ba kampat poi syaka thong jongka ban long ka mong hikai man la ka si ka yai persyang ban pentubit ya de khang ban poi syaka thong jongka sisen ka si kala let syaki bobon ki interview tang ba kin priang setia ya ka ting yo i menta ya ka naina aga por ba kadang let school ना कर दे उसके बाद जाके स्टेट से खत्म किया अपने अपोनेंट को इट वाज ऑल टुगेदर अ परफेक्ट गेम कमिंग इन फ्रॉम टीम स्नोफ्लेक्स जी हां ओवरऑल काफी बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ शुरुआत उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी की स्नोफ्लेक्स की स्कोर 3 फ्रैग्स निकाले और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा रहेगा
Aus nun arajan hakra, away ka kintay ka bakunten ka naina, ka badon ka kajimpang ka baper hakada, ka klik rentang, ka jukii, doblen kurku kudo epi poro. Tinta, keren mo syakang kanina film, ka bakurten HD. Aus nun arajan hakra.